Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan novi video. Evo, ako ste mogli vidjeti u samom naslovu, danas imamo jedan donar kebab challenge. Tu se u biti nalaze 4 velika kebaba sa lepinjom. U biti, unutra su punjeni u biti sa paradajzom, salatom, sa svime. Uzeo sam se u biti u blagi umak. I evo, možemo početi u biti sam izazov. Trebamo u biti pojesti te kebabe što prije. Evo, možemo krenuti. 3, 2, 1, kreni! Evo, imamo vodu i možemo krenuti. Akcija! Tu imate štupljence negdje gore i idemo. Ovo će biti naputo. Vidite? Got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just visit, have no shame. I admit it. Looking right on me to see if Šta je? Malo voda pa može dosta. Mi kad voda unutra ide. Udaj, drugi. Malo mi je inače lepinja, malo suha. Malo priliku vodu stavim. Malo sam si uzeo litere voda. You're not just chosen, it takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on, need a hand. Oh, good, what the? Oh, take it. Oh. Evo malo pogledajte ovo. Nijete misli da je to sve stvarno veliko za pojesti. Nije jednostavno. Ako se raki malo mi je jednostavno to pecivo, malo mi je. Ovo je sve dobro osim peciva, malo kada su to pecivo. Ovo se kako mi se ne sviđa. Koja je malo kuda stvar je neka pecivo. Bolje da je friško, ovdje bi stvarno kjel, fenomenalni. Ovo ću dati limit sebi da prije pol sata. Da pravim to pojesti. A kad ću uspjeti, onda je gotovo. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass. Shit, se raspada. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. Honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah.
let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. Pogledajte ovo malo. Swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not Moja quit kaj on su it. uha. Mislim se, zakata lepinja. Znači lepinja bi trebalo biti svježa, zaka lepinja nije svježa, to je malo kritika jednostavno na lepinju. Ovo je ostalo sad dobro, samo to lepinja, ja znam zaka tako. Ne pazi u biti. Not an act, that's a fact. We attack in a back, so react, no react. Think I'm black, up his back. While I rap, not to step through a jab. Ja sam se te. Ovo sam sada mučenost. Ja više, nije sam više dan. Tu već mi je tu sad u biti hrana koja bi poniga sad. Vidimo se evo za par minuta, evo dok tu se malo počistim, evo da završim video, jednostavno ne mogu više. Evo ovako, evo smo se vratili, nisam uspio napraviti kebab izazov, ostalo mi je tu u biti još jedna velika lepinja. Preplatite se besplatno na moj YouTube kanal, preplatite samo besplatno, da vam se sviđa ovaj video. Nabacite jedan veliki like, komentirajte, dijelite i vidimo se nekom novom videu. Ćao!